Hai teman-teman, kembali lagi bersama Tati di sini. Tati bosen nih teman-teman. Main peta umpet yuk sama Tati. Nanti Tati yang sembunyi ya. Teman-teman tutup matanya. Nanti hitungan ketiga buka matanya ya teman-teman. Yuk mulai yuk, tutup matanya teman-teman. 1, 2, 3. Buka matanya yuk. Wah, pintar sekali teman-teman Tati. Ya udah deh, kita ke level berikutnya ya. Nanti Tati sembunyi yang paling susah deh. Yuk, level berikutnya yuk. Udah di level berikutnya nih. Kita mulai ya. Tutup matanya teman-teman. 1, 2, 3. Wah, pintar sekali teman-teman Tati, sampai ketahuan mulu dari tadi. Sip deh, Tati yakuin teman-teman Tati emang paling pintar. Oh iya, Tati pamit dulu ya teman-teman. Besok kita bertemu lagi. Jangan lupa subscribe ya, biar besok kalau Tati ada mainan kalian bisa tahu. Makasih teman-teman, dadah. And make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Then we mash up the place, turn up the place and make some sound. Boy run, and we will let you eat just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all